Sunong kasuaban, madalid insanan, anaw misisa ta kapod isuang na sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, konsikaw dot kasuaban iti insan po katilaw mo sihay dot kanod kapagyampay, may kasisan dot sambayang kasuaban iti, konsikaw da sa kadungno maya na piramutan, kain kokatan dahay, kayaninan dahay, tindalanon nagi nuno na pahit, gunon dahay, maya dot kaisisan iti, nga osilid isa kaguhot barakat di olumis dit manu patumbay o kasoban na mayno. Konsikaw nagi mantadot panambarasan iti nga manahak dot sisiwo susunod nagi manahak dot pangunsuban kumadahay da patilombus at o girot painsomok kasari dia. Pinasamayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuabon kumanatid insanan. Insan pod kapag iruba to kakasuabon bayno konsikaw mantad dot kasiwatan dot tahakon kinarahingan kumadati maya dot pinuhobo di pinatahakisyo kasuabon kanihab nakawaya tokod iso panambarasan di karait tot pangungunsub dati tanganak pengkuro holisih dati kumadiolo nunuhot kaboling kahangan di memonsay datid ay opi duo ginaw tay kakawaya tokod pengkuro nangkud papagtuduk papakita kasarili si dati kumad tanganak halipiad kapaninduo lagi ginaw dati pengkuro tokod momosay gisambot patilambus silod ay kano da magindalan na kapasyan miyampay panguhupan dati mayad it pagagakun dati iyolo no po nga tanganakit o nga sanong. Bayno na po hom panambarasan ko na po nga akitod ay pinimpod isuanggot Mazmur hatus som hapodam talu ayat kasiyam. Isiyo na po nga papatuku dot tandu di amu maganak ko iwalay do panokatina di tanganak o sinondot ot kataadan. Haleluya. Isuang po bahasa Indonesia nga ia mendudukan siyo popoyon ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Insan pakaguk kawaya tokod panambarasan right ko sangulo na tina tay ko sangulo na tandu di amu maganak. Isuanggot iso o kantakan hinggod haro sangulo na tina dot narangaw ko kadhiti do isiyo na po nga minamatay di tanak tay ko itanak-tanak daw. Tuhot ko na po nga nakuro matu milod ay kasap tay ko nakuro tu nakanod pinapaindalan no miyagalit ti sangulo na tina nakasapot minamatay di tanak atay ko minamatay di tanak-tanak daw. Kakitanan na po nga miyagalidit papagagang kopiyo dot sayrad mandati intangay nga agumo iti kongonduan di
Yulo na po ay kanudot maganak nga popowonsay ka daw yulo dat nunuh na paralan moydad yulo na po nga manantian. Kakitoh na yulo di kaum pinayan, kaum balutan, da suway nga manantian di. Yulo na po di nga o kitoh no dat otood sayra da kaylo dat yulo na po nga manantian. Manud tanud yulo pengkukuran ang kuot kasunsudon, kasimbanon, nagi ramayon iti sangulon dat bakal tina dahirid oy dit panantianon di siyo gisamindad magasusuh. Dadamot dilod otood dat miyampay karuhang nga iswa nga timpu da miagalidi kapuriman nilo dat harohot magampung kapamuhandaman pamusarahan dilo. Haro di paguhatan dat nakuruma tu haro ti maganak ka. Nawayaan ni dati ti di taon nakatalib sa kirad ahandaman kasari dati di kaimpunon iti pinagindalanan dati santaon dat KKR maya da dusun ministry. Sayra na panembulayan dati nga no kunanto ko dat iti na po maganak nga kani ko ay rencana da kinorohingan. Tu rencana na kinorohinganom gumu ko no sasad ko paimpuli pamagunan ka. Iri. Nga mantad dat ay kantakan dat duso pamagunan iti na po dit ay maganak iti nga oylan datid iso kamantad dat akibat diti duso do kaindalan dahiti pamagunan. Nga asilih kagud iso ay boros toko dat monong kasiyaw kumadit nakawaya. Atumbayaan ako dat langadon ko nadharohot tanganak. Piro-piro hot ralandot ay mongoy inapay kapuri mananid di nga aubatan irih nundod may takanun da paganud kamoy dat anak angkat. Sonong na tu haro hiit tulundat kasaga tay kaharo tulundat papatahak ki tanak daw daman dati gompyo. Nga nagyaadi la karangahan ti pamagunan mo. Kana po latimpunan daho dihom sangulo tina mamatay tanak. Oto po ti kaped haro hiti orongaw no po datim tok pinatay di tina daw ka. Siyasaton nundom ino po dahi patumpalihan nga gangguan mental ila tina daw lo ka. Akon na po kayri nga inagiit kitanak nga iadadahan ki hari susu patamo na tanak. Iri no mo ti ingay orongaw toko right ko ilo kitanganak. Iya dihi kaboboyhon di tangawlon nga tapot na po kapim mo itulundat ay siyanuhid di tanak mantad ko patamtamon dawakon. Iso kaguhit secara pribadi kasuwayan ko ila. Nga itinopot mangimbulay no mati di sarita iti. Iti mongonsit.
kasuwayan kasuwayan ta kay ti kaman na mangansit ki, sakirana pod iti apa kapag isawo-sawo, um, kaindalan kawaya inda loddit ay kapalidon gisambai na pon dahit miambalot ta nagi nga kapangansit nga miagalidit o tunda tamod, eh, yadi o tunda tamod. Nga iti naginday manapot kapiak katunang kumawin sah sah tok yadit agumo itimpo naruhot kanta-kandet ayso itanak mikaruhang monotos no ayso na kamoyon dat it nurid merancang kehamilan komun ko pod merancang kehamilan nga tumumod da maganak ayso na ti di nga amu ikasari pero no linaid amu iharo komun no binsusuhon matugarit ti hirin dad sayra na pon dad ay accident kanda dati uranundo patayon, patamon, mangguguro, iringay no matindahot ay kasunsudan idi tu ay gyano kasadia. Jadi dadamot tot harap hit nako pikaruhang nohom ayso pohot ay tanganak patilambusan na pada kayuhot usaha nam agal ta kano patibo agal ta kano patid son totos-totos sumodad ay makiuhup kinorohingan moy haradan do tanganak. Piro-piro linaid ayso pakasari hara na pohot pasunduran hara tanganak ko imila dati gompiyon anak angkat sakira iri kapiyokunan mikaruhang ngayon patilambusan no pohit ransangan dot miagalid nga iso kaguhi kasuayan to ko piro-piro taon mikaruhang ayso itanak moy kanon do pumugompi do tanak kot tampinay no tambalut no haro naging nga to lutulan no mumugampi di tanak nga ay monontian no di karuhang no agumo nagiti miagalit panan maturi ko paing kukurari tiddi nga puji Tuhan no sakira da haro inapon dahit agayo kabungahan di tampinay nga sayra inda haro kapiyo tanak no adadanin dahit anak angkat kada takano maiturian na iti kaduhong kad ay nainuon mo itanak haro no hot batos no dat gompian no miagal da tanak no sandiri nakasain kono bin nga dia na ngay bin tina nga ikaruhang no hot ay pinamungaran na kamoyon dat iri na hit batas no kuba kinarahingan kadaw. Jadi sakirad miagal kopya di awayaan dati kung sikaw tu ilo na la kamoyon dat isiyoh na po nga iswanggat Mazmur hatusam hopodem 3 ayat siyam papaili isiyod tongondu dit amagana iwalay montokot tina idi tanak siyo montokot tina idi tanganak ngay miampay dot o sinondot o kataan milo nagi dati borosan dot iti tanganak nga haroy mo ti kamoyon dot nasip malang o kon ko insanan iti tanganak ko asusud iti pamagunan kapuriman dot ay paingyon da iswang kaluarga dit otood hari tanganak ka ay sumulohing oy lanom hinggam molohing pinatam haro nagiit
Haramolahing ga tandu ay samolahing ga kusay. Harimolahing ga kusay ay samolahing ga tandu. Ano po ilanam paing kukurah kini kokoton nga iti napot tongondu dot noritan dahitid Mazmur hapadam taluh iti nga muntok kongonduan dit maganak nga ya kayuna hit pinaili mendudukkan ya kayuna pinaili kinorahingan kadao dot momogompi idit tanganak dit kawaya da kabaling kahangan da kaposiyon isay na kaylod hinamolahing diolo tayka pinatampo yolo tayka paingkuro nga iya kayuna hit nautus pinorikot ta kinorahingan dat moy pamagompi idi tanganak da miagalidi. Agayo nohot tuhot dati sosol dati kuma kinorahingan nakuro tu iya ti hakuyoho kah tumbayan aku dat muhot tuhot kasari ginawo kaundo iho nga aiso nasimbar ko nakuro tu maganak kahari iri na tuhot tatagayo. Hari kaperluan ni did ailan dit antakan dat apa kopi karuhang tu agumo nagtit mikaruhang ka kapitong kiad mantad kay tit maganak nga kagumuan na pod pasalawon da tulun nga iti tongondu tu iti napagya tongondu nga it hirih nohot kagumuan nga tongondu mo pasalawon dat sakiro dahar kaantakan nilut maganak hiri nandod kanandod dit imolahingam magihom nagisuay ka. Paingkurad iya kayo nga tapom gaduduo hiri bo dat apo ailan kopio kasaraw ta kapadigulod iti kusayom tandu miambalut nagi nakuro tu haro kaperluan dat iti piambalutan moy katutun kadit bakal dat sawoon no haro naretanku dat iti kamondot kasihatan iti kusay nga perluhid siasatan iti tandu tumungag nang kubalalay gadya kamo kadada hinsom no paingkukuran no mangilo nganto di sukabay ka paingkura tamod-tamodon gyan siku kagya naretan to kad nga paingkukura iti kongonduan. Tumbaan ako nangakapakar ko na mangilaw ba ailan na dati iso na pamantad dat ay kanuhon iti kongonduan tay ko kasuburon ti kongonduan nga iti nakamondat ay arikatan da tulan ande. Inggori ti kongonduan na arikatan da tulan nga saruhan na dati iri na pa nga iso a tanda dot tinapakongonduan nga ikamayan takod normal na matiri kamondat ilo kongonduan nilo nga karahit kaborasi sumanod asanang ngadit miagalo kusay tu rilek ko diurangkan kano nga sakirad ay suot kamondo arikatan na tulan susa mo ti tu iri na isa kakitanan dat iti napot sangulo na tandu nga subur iya didi mindo dokutur dit tibay na nam dokutur iti ba dokutur kutur akon ko doktor jadi sakiro dot iswa nga piambalutan nga asanang ailaan nila bo
Kandadit sumandak no aya, ako kopi o simbayan ti bay no, o sihat kopi hot tianku kah, nakuro mangkan o perlu kadadi dit biji-biji kan, itu batas sinad i biji-biji pilcikitikan kamatuding okon sakit puan, oh oritan sakit puan nga, oh berita baik ya tede, nga iti kongonduan nga, ay mo ti orohian ni lokomon datang bulan nga sorohon iri na pa nga isoot ay nuridi pangitanan da iya kayo no pa nga paingian tay ka hirid araladat normal sebagai sangulo na tando. Oke, jadi maya kantakan maganak kakao kaduhung ka kopi kopi kawin paing kuroh pia nga ay okon no ko iso o lesen kumati mi karuhang mitong kiad kadi monopot okon ko iso ot pawayaan dati ay mitong kiad isuang da pikaruhangan. Iri no bagiahi ket ay tamodan ni did haroh iti piambolutan tu monoinu mongilo do aku kuro hi karuhang no bakal lo karuhang nakuro di nakapisaw na gidihom mitong kiad di ilaan gyadit apo nakapikawin amo aku kuro nga sakira na po di dat naududutan naudutudutanim uhotan na ipananan sawo kanagdi aya kuren po lagi tagwangon to kano po ti sera da kapisaw iri no matuhot iso o kanta kando o tagwangan dati isuang da sambayang atumbayaan to kanagid itinopot ay kongonduan da amaganak nga ano da aputo ta sambayang no kumakin orahingan no makiano da tanak painggorit no tigiat ay pamusarahan idi di kamoyon dot kadang-kadang kot o binsanganu ngay ko borosowokon okon ko iya kamoyon nga iyo di kapuriman kon iya o boroson kasanganu ko di kamondat sensitif iti kapurimanan diolo ano silihod isoot ay pangumang-umang kada dati silihod iti no paamaganak nga isoot ralandet mangkaringaw mangkarangaw kada dati silihod do miagalid di tu sorohon nagyanda dati iyati ot ikoyonon diolo tokoy enggorit tumatigay pamusarahan saira dot ay nuan to kasiwatan dot o silih dot tina hali pia dot tina da itumpangan koman kumpadilo nga minamogampi kadi tanak minamiara ko nga mayno wonsoyo dai napadi keluarga nu nga o silid iso kamoyon dat nu kadhilo paimpanu katadan isuang na keluarga otood nga kaubasan matigat ti tongo kusad iya di napondo nga nandi tandu o pasalahon harimang kundet migogol ikoman kuno po migogol nga ikopyodu saira napondo kopyodu nga boroson nindo di kusay right ka amaganak hiri no kagud o situk no po hit pyoduhan ni dim ori katatimpud miodu retan diri iri no po pi right monginsok
menginsaki di karuhang, wah tokay aku no kahondom sakired palis-palis kadati sakired ieu di awayaan nga ieu dit aku no karikot tama musarod paling kurah ti kawaya da miagalilo. Jadi mun takidit miambalut tagi timpuden do, gumuim mo tiga timbangan dati ilo kadaut rait ko kasihatan di kusai tondu nga ilaan ngai harehi ikoy pia nga mantad ko nakokodaw no di hisinta dahirihom no di kanud mangada sekiranya pod iri ho keputusan no man tokan pod iya nohon nautus dat ay nautus sa kinarahingan dat momogompi di siyod iyod di piyahot ay kanta kanda awayan. Iyod di bodiri boh. Jadi suwahi mo tigari hoy ino pa'y antakan dat miambalut tagi nga oy lano piari nga paduli dat hiri no jadi hisinta miagal iti pia kamoyon dat thalassemia iso kapagalan natin rait ka iti dong kalidasan. Iya na po nga pembawa thalassemia. Isumandak ti ka tanak wagu no pembawa na ikadaw. Nga sihat gaduo koy gandad. Ay ga sumakit kakitanan no. Ay sumakit ti kamo na pembawa bo Jadi no porisa nailan kaylo kay dat sayra na pod iksuang kapikaruhangan haro tanak no mingka kata nakagula YouTube